waangalizi watukufu wanga mdunga wa matangazo ya hili Daula Tropic FM. Leo mfumsano tarehe 25 ya November. Gardiona wa harmali da huku la Comor Telecom rundana na ancien député Shukrani Mwinyi Jae wa ancien député wa hili bavula mitsamihuli. Uskole winu ori harila hiki kawa miongoni mwa wana wa hema kadri wa hili bavula mitsamihuli. Ngoni mwa makadri wa he Comor Telecom masuala ikawa jonza remuzi si ya joka amatiti au kawa hundu nouveau DG Mwananyasi son excellence ikawa hundana na utukufu harakawan nana de Mwananyasi mwalimu Amir Dr. ikawa lidaho ho linjia ti hadibanga sana takriban midi au mirao amfikiria amali da ho ilo di woni sasuraya nane personnel ngiyo o hashiri wa he Mwananyasi wa directeur abange mtukufu harukubala baadhi ya masuala wa Komoro wanzo aishi wa Resalam ngirinja mpango watu kwezi hadani dumwambia nuka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zankada bibi ni shukurie lidaho la Tropic FM humhudhurio harmali daho la Comor Telecom uskwale unu ili waje wa risuali juma namna ya he mudiri wanimeni wa heli daho la hatu nani namna zifali kiadonizo ya zifikirio ya tenziani harmali daho la Comor Telecom abonge dorengesha bahashinu ibushirie wa Komor waridunga waba hanano wajoka waridunga bahati njema ni ware salamu nabi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maraba menji ancien député kao ujo oni sahama rabidi e place kango ngawenio hunu Comor Telecom. Mimi ngami hunu Comor Telecom inu takriban ngasina harma mahashirina na mine imana tijahunu ranzo mahazihuzili nanne dagondo Comor Telecom zido maana kao abahanga minizo mimi mruni shudi hanao neze habari za sharia baina ya heli daho la Comor Telecom ni maraya ni zirongo za mahakama yabo mimi mruni shudi hanao ni zirongo hizo. Marhaba menji mru nouveau DG nyumeni kao ombamada we abonga da takriban mahishimini na abonga wena we mingoni mema douanier ujo zinika tafsiri ndini neze hazikao mzilidao nensi ya ukaya kabla mzarangalie kwezi tukufu ilinde le jumba la rawa e Komor shanga wanadamu ko baadhi yao kwaji ya ukaya daula pia wahuri jaima ge zinogo kao dumzinida onea mtukufu oi nizo ya zitanziani hindi hadani do shukuria imhuwa he daula humtunguwa Mwananyasi mwalimu Dr. Mwalimu ili ya tendele lidaho la Comor Telecom okaya Comor Telecom hamale namna wazamba linu daho ku unu domo wa he daula unu domo wa he securite ya henti wandu wabiraba nwanti pia eni mru hakana fadiki hawohe ni mru haladhimu ya kedhamana wa heli dahodinu sha amale wo yende daraja haku haukaya varengwa mru mutaalam ikawonge na doktora harmaza nongoza husuma wasuliano na banema wasuliano leo yanu yarende hado fadiki wandu watona gashi watona dhahabu leo shema suliano ya rede haukaya wo tajiri haukaya inde itongeza wo emaesha ya hoa Komori ya badilihe heze swanaya zanyumeni ikawo zotilo harmandongo za mawasiliano abonge mimi ngam amini ya ukaya Dr. Mwalimu yemndu ya ladhimu yendese zenogozinu hokangu zelewando yabo ntswanda wabira kwa chaka kuzelewa shayengu zelewa zaidi ngujuo ezaladhimu ikawo zitilonziani harmale shirika linu okale shirika linu ngamjuwao kaya yinu de le shirika
kula he daula ya Komoro yabo le shirika linu tamazinji zikanzi haruma ile shirika linu na dukaya mawasiliano yakaye mawasiliano mema yarudi yake mawasiliano ikao ngajo sahilisha ye maisha yaho wa Komoro rowalo hunundani rowalo wonze wasane waonde faida la hele shirika linu hauze swana za nyumeni zinu rambao wahandungwa njeo harumazi nrongoza numerique na inu ndwandao intelligence artificielle. Donc yabo ndo ukayaka mwamini ukayamruja mwalimu Dr. Mwalimu leo izonoko pia yazielewao ukalinu tishirika ikawo ngalijojua lito hufa imanabwe kalifu ya gwentifu harumai mivayoti pia ukavu anduwa reje idingoni uonti pia inu mashirikanu yo maidi mimi amambo Komoro Telecom na mwamwe yanti mashirika ya ladhimu ya afe na yoyo maidi tena yao mashirika ya ladhimu ya dungane haukaya mto hamba wangu kaya ekare mileo ngena faliki amani zwalo nizo kaya juse le daholinu jumwa ubano wanaanya wabira wale hansi ngwanzo ya alijusise shaye kaya kabati mwenje yakaba ndo kama mawasiliano zindogo mbili bukawo zo dungana shanga mo andu wa Komoro na kawo tofauti shazo ndo mbili ziko dungana haukaya le shirika zindogo muhimu zindogo za transmission za Komoro Telecom ya goyo de couverture kakabati mwenje tena mdulone telefoni kana ujwa hundra bashwaga sina couverture njema shaika kakabati mwenje yabo kana ujua yafanye mawasiliano wide mzaze mwenje ile shirika la Komoro Telecom kaka po mwenje harmwe dauda jabukabo wandu wabiraba wakafanya jitihadi ilibatike mana banu mahala hunji hatu wukaya moteri vakao mwenje wa mwamwe vakaya mapano abunga bonao kaya ndongoza mwenje izo muhimu abunga mtano kaya izo kwa mwenjaneze faliki za doktor ya ukaya bake mawasiliano yake mema yarudi inshallah yake rahisi wa Komoro wajua wafanye ndongoza hao za ladhimu uhusu mawasiliano baraba menji ngarandili yao watukufu na nyaswa sitinku ya habari za Komoro chaîne libre de Komoro Komoro Info mabia nukaleo riparisa mibonwe madonye wa Komoro Telecom ili yajare nuwe kirasmi le shirika linu husuni mwe mtukufu Remy Dr. Remy kao de Komoro Telecom rangu ya nikiwa ze swara fazali daulin mruha ona ukaya personnel anye personne uyu nge onisa ukaya rundao hazabano yeye hamerite ukaya honisa banu ancien député shukrani mwinyi jaye ukaya ani nguobo Mwenyezi Mungu yatiwe wangu Mwenyezi Mungu le dao liwasuli daraja ya ajuo lio wembikao ngena utaala shati kanzani reje marabili bwana ancien député tukufu eujenika oamekangwa wa dauni wakale daulinu liwaili kanda liprivatizewa ani alihuziwa ni daula haukali ndalile mbele yako rione mateshi wa birabanu ngabo wanadamu wakanza wahunguziwa rione ale video la galara Muhammad awe ujo nikatafsiri hindini haurongoza wabikao wenye daulinu ani warumishi hauzingiza nouveau directeur kao uimana nyao ya heshibanu wamkubaliu wafanyazi bazima Muhammad awe una experience bo harumale daulinu ujua nika ndongeti mimi ndo na jonika wa Komoro Telecom hadani ndo wambia ukaya banu linu shirika la daula idaula warinika dhamana siondo hunu ribirilie le shirika likai wakati daula njota daraja mandi yo abakayanga nzoi huze yabo waonokari shindiha na mi ngamwambo ukaya wandu waladhimu okanga bwana sijana wenji imakatiano walohunda honi wasoma na waboti ukaya wasomo bahisha wa armaze fani pia wasomo abonge tijohanza ba serikali irisaidie hawisaidie ekipu ikao leonge jodungana na Remy ili wasane waone zefaliki kao wajuzi fikiri
haukaya banu ikamdo ni kwa dhamana mruni kwa tujana ya watu wa mlauzi grasi komdoni kiwa heni midhamana toka onzi ranzi bashara iswa daula yoni kwa 100 jours iliwa ndo mbimisi abonge yabo ngarendono kurubia ze 100 jours hizo shaye ye Dr. Katalala ngabo mushkila mana mtu ambaye ngabo mushkila haukaya raha katinaida ekipu ukaya wanda uri kontio rifikiri zefaliki zama mitano hauma hakume ya hele shirika linu rae ekipu ya head direction ikodungana na directeur general rahake jai hansiwa ngabo walo yabo afunge yabo mimi sijomba idaula wewe maana wa daula au ndo washuliha nao ni namna yo hansi madhamana engedi ngohi wa henti madhamana ili wajokanti wanyamilie zenongo kuu zojusa de daholino hokabanu shirika baharugo ndaru mimi nikozi ona ukaharu mashirika ha surtout harma le shirika la hatulino yabo ngabo de production okadinu shirika la li produiseo yabo de innovation ani do créer desla na hambaba nukaya ekaya watanda mwalo ko Telecom amombo kawo wandu shinda wa dunge ye ritmu yo ya kawa innove ani wa créer service za valeur ajoutée zijohenjeza ila croissance ya hatu hamwali daho ya kuyonde jo permete zada ni hamade namna wahamba ukaya le shirika li sihi wakati ngabwandu wakambilwa lihuziwa au wandu hasi watoholwa ya wakati hiyo ngarjo fanya hindu shiparao de épargne ya heye ye wandu hazi au risauver emploi wakati mbakaya shirika production innovation aya croissance ya ngabo emploi wandu saida ndurenga ekale shirika ngilo na mnono ngilo tajiri wandurenga ndo hasi ya baba hasisi stratégie donc ayarfanya production innove rirudi rifanye croissance yonge jori permette recréer regarder ces emplois zilohunu hazini ritsambale unga na mwalimu abunguzo wandu hazi harumezisiwa baada mwali nzwani ngazija haunda bana pia le shirika linu tsila ngazija bahi le shirika linu la Komori ikatsamba Komori ihonzwani mwali ngazija zabarilini itsomaure unga sina ha service radudwari zifanye maure kai Komori kar mimi nsina isi waniambao kaya sisi Komori Telecom karno jokaya rafanye mawasiliano ya kamema wa Komori pia warumia wasahilishia maisha ukangi yo factory ya usahilisha maisha zinokoza mawasiliano leo harmoni mengu haunjarma la suala hili etwamaya wewe usoni mawe ngiyo usoni ma Dr. Remy ukaya le shirika ya shinde yali sawa ngudhibitisho mbabanu banu huonesa ndo ukaya ani zekipi kao za la vemozi hensiwa nazi tartibishiwa ili wakomo ge upande ngayo hindima pua harume mawasiliano ya 2025 kibano harumanga ya puha ilo swala lilo zero haukaya banu hazi hamada zinu emaraia waudu wako ujije ukaye masuliano nga umema haunga umayi ikati tatamba ukaya banu mawasiliano ya tunga umema nabo ngabo mahalaika wo ngwajohamba nga umayi yaboti tinjia hamwe shesuna nzona mbe dukaya ranzia haja katusi uhanga mjuo ukaya ye mwanzani wangu ye mwanama ye mkaribu mwangu ngamumjuo kaye hamza leda hodinu ngena hamu haku bali hatekanga muangalia ngamumona ukaya emezimili ino namna ye akaya yitini namna aliyo hashaje yabotsele ukaya zilongozi azele ukaya umzo woti mangu ganzende mbio daishwa ngu ujuo sha umzo woti mangu sha izo nambi izo mtsujodore je kana ushinda yapuengayo kunkunku rahe daula wejamumbisa nanyi nasi wando hazi wa Komori Telecom ngio muhimu haku surtusi wando hazi shanga mwanzo na mbukaya eke daula bawo
wamnika ze nafasi ukaba no abasa mashirika bala shirika la daula va hainu rambao ndele baraza le conseil d'administration tena banoko ikofanyisha abomdo kajuzifanya raha le baraza hilo le jamruhusu ukainu société anonyme avec conseil d'administration ngar shukuriao haukaya conseil saye hantiwa ngar aminio ukaya ngabo wandu ngwaelewao tena ya ukaya mawasiliano harmenti yinu ngayo muhimu abongeti jomba resirkali le conseil d'administration wasai no wazi wa Comores Telecom ma acteur wa wararu wasane wa mbise Dr. Remy haruma zedhamana zero yani kiwa haruma le shirkalinu ili wa Komori maudu waje washukurie ukaya Remy Hasana hajibu mahutajio mshinzi ya hoya wa Komori au mahutajio ya lindao na mawasiliano harumwanti inshallah taala. Kama gavana marhaba mchukushida swala walidiwaza hauno wadiwaza ili rizie mpango watu akaseda kikaranikiwa kaka nambaro wadiwaza kwesi mtukufu ngamdhani ukaya hunuzisema swala na mitijibiwa kama swala ya kama muhimu naam bas ntina swala na lidiwaza imara yambe sendo watu hamba ukabala depite hadua za ndongo kabla shamimizo nazo nambe dukaya namwambie serikali ukaya Remy amini ukaya pamoja na Comores Telecom do nti ijojuha au kama wasiliano ndio yo muhimu harmanti au harmazenzi zonti pia ukale ongo do wedoshia ukaya eduna leo ngio janza dzima ifasiria yabo ya mawasiliano haukaya ngotoka bana basa uhule hinru Marekani ngotoka bana baha uhule hinru shini yabo ubunguza harama zinji wajoka uzifanya urenga avio billet d'avion uende hoteli na baha ngotoka credit ya 25000 ushinde uhadisi ndaone mtu mtoka anza mfanya dongo za biashara zinongozi je zile bonze zije mungu abuye mima msojodore je ukaya Remy kana ushinda ya wasilishe umzo unu ulo mziro hauye meli inu ikawo yo meli muhimu vatina le jumbiso la serikali no ando hazi jimla wa Comores Telecom heni mndu ya hisi ukaya Remy de Blo directeur general shasira dunga vanu vatu sisi nderlo ahaku risaidie le shirika lato ukabano linde le shamba lahatu amba bahamdo zondo hazi wa Comores Telecom lindo bahanu ni mndu adindi yao maudu ya agenda la retraite vanu ndo bahanu rejeio ni mndu ngujusosho no devotasino mbaya ne gora hakaza ajo shambani yayo le shamba loni lo Comores Telecom si ndo hazi wa Comores Telecom abwenga nzoro vame le shirika lino ranzenzi ya hatu ikabunga ranzenzi ya hatu abungela mura nzene le shirika la hatu nane le shamba la hatu Comores Telecom marhaba menjio tukufuanzani ikao rimonisa ni karzubu stozuba leo jariono anse depite shukrani mwinyi jaye ikao woi anse depite wa mkabala wa mitaniuli alikubalia hao nisa kaya imhu wa daula fakhamat rais colonel Asal Athman kajawewa na do nisa ya wanise directeur Remy Dr. Remy ya mwenza mresha kadimu asinrimia upande wa daula wake udhibitifu nana personnel ya Comores Telecom kandizo wahimilia ukaya wido mzave wido wahimilia directeur woi ili le shirika la hao la hatu la Comores dibasawu harama mawasiliano ya nyumeni ngena toma ya Dr. Remy ukaya ujo wasili kamizi ngwabenze garobeshilo marhaba wakati wasaya yabo watukufu mjoko duga banu mtite hata barara ukaya sise kabinjia riona na sinamru siwanga mbenwe uimru lo na experience odaoni hunu nyingi ya mahaishiri ni naya tiba mruwa wa depite ikawa hafanye anihavotewa mane bavula hae ngena experience ya hae mwishie makalima kauli ya tekeleza banu wakati wa saya ngadona na kwezi